ke program kebedai Shibit Menmit berlasai menstep ke pra tarik. Lasai menstep kan sedai ke jingil ekai ke bakadu jong karau ke ba kan reu. Bersibit menmit ke jingil ekai menkong kadai kari Argentina Persia ya ke Egypt kata kapor kendai siteng janmit. Perhatian kene ke jingil ekai bursa ke jingil ekai jong kari Colombia Persia ke Switzerland hakapor si siteng menstep. Bat kini kin paralog kidai ki program ki bakadu jong karau ke ba kan reu. Tementa ale paralog ini page no ya ka history lengkot jong kini ki sau teli kiri ki bani lekai Shibit menmit berlasai menstep. Teh ka beningkong ale ngina sedang shwa ya kiri ki bani lekai ningkong kata ke Argentina Persia ya ke Egypt. Per ke Argentina kolong kum ko wei kari ke bapau bha haka history jong ke FIFA World Cup. Da ke ba ke Argentina kalau yo bani lekai ningkong dena du kapor belas sedang ya ke FIFA World Cup. Kata hausnem siajar kendai spa lai peu. Per ke Argentina kalau aruban job hadu laisin ya ke FIFA World Cup. Kata hausnem siajar kendai spa nyu pupra hausnem siajar kendai spa propendreu berhausnem arhajar arpuar. Permenta usnem ru ke Argentina kalapen iya ke borjongka kum kata ke defending champion da ke bakalala panpoi biang hadu karau 16. Perlengba ke jingdon jongka ikirangi lekai ki bapau bah kum Lionel Messi, Julian Alvarez, Marc McAllister, Enzo Fernandez, Martinez, per kiwei ke Argentina kolong kum ke wei ke tim ke belong favorite panra abiang ya ke FIFA World Cup menta usnem. Henry ke history jong ke Egypt pat kalong da kongpong. Da ke ba ke Egypt kalak bandiorong ke FIFA World Cup datang laisin. Podcastin ke benikong pa ke Egypt ke poi jengai haka FIFA World Cup kadai ke FIFA World Cup jong usnem arajar katpra. Da ke ba kalak bandiok kure kanam job ke benikong jong ka haka knockout stage. Da ke ba kalak penlim ya ke Australia. Henry ladangi pejpat ya ke jinga kendo jong kini ki artili ki tim haka history jong ki kini ki artili ki tim kili kendo tang shisin. Kata haka jinga kai paralog jong usnem arajar pra. Da ke ba ke Argentina kala penlim ke Egypt da argo lanot. Henry ke FIFA World Cup kini ki artili ki tim kim sempada kendo meno haka history jong ki. Persibit menbit kan selong kesin ke menkong nam ta kini ki artili ki tim pakini lakai Persia haka knockout stage jong ke FIFA World Cup. Tehato ke Argentina neng baka jingdon jongka ya kirangi lakai ki bapau bha perkum kata ke defending champion kalaan pan penlim ya ke Egypt. Lane hato ke Egypt neng baka jingdon jongka ya rangi lakai bapau bha usala kilaan pan penkendit ya kiru it football jong ke partai da ke bakin penlim ya ke defending champion kata ke Argentina. Te paralog kat kum ke jingpe jingpi na pleng kini ki artili ki tim mano trai bandiok kore kanam job bandiok rung sya ke quarter final. Te satrap ki prediction jingpi hapo ke comment section. Tementa alingina page no sa ke history lengkot jong kari Colombia bat kari Switzerland. Kari Colombia kalong kum kawai kari kabaklan bha hasau Amerika. Dakaba haka Copa Amerika kabaladap ke Colombia kala lawan poi hadu ke final. Pada ke FIFA World Cup ke Colombia kalong kum kawai ke tim kabal experience bha dakaba kala yorung tabun sin ha ke FIFA World Cup. Pat kasin kaba ke Colombia ke poi jengai ke FIFA World Cup kadai ke FIFA World Cup jong usnem arajar katsau. Dakaba kala lawan poi hadu ke quarter final. Pat Ujim Rodriguez hakane ke FIFA World Cup jong usnem arajar katsau ulah job ya ke Golden Boot. Henry ke Switzerland ru kolong kum kawai ke tim kabal experience bha ha ke FIFA World Cup. Dakaba kala yorung labun sin ha ke FIFA World Cup. Perkalong ru kum kawai ke tim kabaklan bha hadau ba Europe. Pada ke FIFA World Cup ke Switzerland kala poi hadu laisin ha ke quarter final. Pat kum tangi laban ong ba ke Switzerland kalong kum kawai ke tim kabal experience bha ha ke knockout stage jong ke FIFA World Cup. Henry ladangi pejpat ya ke jinga kendo jong kini ki artili ki tim ha ke history jong ki kini ki artili ki tim kili kendo tang arsin. Buat baru arsin ke Colombia kala laban penlim ya ke Switzerland.
kat ba ke Switzerland pat kam syam parala pan penlim ya ke Colombia. Padladang supej ya ke history jong kini ki artli ki tim ke Colombia kalong kum kata ke favorite pan yo ko kanam job sibet menmet. Henry ke knockout stage jong ke FIFA World Cup ngimla ban ong pat ngimla ban predik mano ban yo ko kanam job nomor tangkawi ke jing bakala ke tim kala ban yo ma de kanam rem pat ka hab ban lej phaying no. De paralog kat kum ke jing pe jong pi abdeng kini ki artli ki tim mano try ban yo ko kanam job ban yo rong sya ke quarter final. Hato ke Colombia kabadai kari la South America dan ke Switzerland kabadai kari napo dauba Europe. De paralog sa drop prediction jong pi hapo ke comment section mano try ban yo ko kanam job ban yo rong sya ke quarter final. De paralog mentakas ngitang kini ki video ki bakendiat kublai shibon.